Boğdurdur kövürneleri barıyak çerçetinen Çepçek Atletika Federasiyatın küstah sürüklere nommohu kilbet ağam hasta bıhıydar dögörü ostoltulamustan kepsettiler. Наша легкая атлетика жила, живет и будет жить на основе тех достижений, которые совершаете вы. Ну и, конечно же, радость болельщиков во время спортивных мероприятий, в том числе во время игр Манчары, во время проведения соревнований по легкой атлетике. Всегда бывают переполненные стадионы, всегда бывает много эмоций. Но это ощущает каждый спортсмен непосредственно, ощущают тренеры, судьи, организаторы. Вот. Вы знаете, что мы в июле месяце будем в селе Ытыккөл Татинского района проводить очередные 22-е игры Манчары. Вы знаете, что основателем игр Манчары является Афанасий Егорович Алексеев. Он сам легкоатлет, в свое время был победителем многих соревнований, различных игр. Ну и будучи председателем Якутского республиканского совета добровольно-спортивного общества «Урожай», он в 1968 году провел первые игры Манчары. С тех пор начинается история этих игр, которые сегодня в народе уже величают как Якутские Олимпийские игры. Биллилях сүйрü быгый уğun serge sүйрülер рекордсмена Манчары Спартакиадатын чемпионы тренер Учутал Ағадай бүгі түйелерін ехен оржан кавалера Афанасий Ларионов Манчара ойнылары төріттенмет историятын Манчары Спартакиадаларыттан өгіз көлігіне геройдар тақсыбыттарын кәсәті сүйрік бұғый Манчара ойныларын көвіләбет Афанасий Егорович Алексеев атын үйет етерге әти кілләді. Келем Никипревтен атыды сүйрік арылы. Деба мастан кеді бұл құрақта бастан. Тоқта жайын үйттекілі. Bu manlı bağlar atı marafons, adilem üstüne bekle marafona sakattan amas ki sesi sportu masaya geldi. Onun sakalardan değil bastıkına sezon yüzü marafonda giyiyor kötü. Daha onda kilidini pada ikis olmuşsa işler gene açıkçası kontar ki marafon giyiyor. Bir şey yürüyüp ayakta kırmızı bir çağasta. Hatta jaktalar bunlar tokat kıyıcı da husus sektöründe Allah'ta mayağı oldu. O kapı şeylere baktıra tekrar editere ne olana antenine varılanı bile yapılıyor. Baştaki jaktalarda maçları takip ediyor. Hatta beyanı olduğunda altın burada 100 partikadatta Vladimir Slepsov armette kalem bana işini bitiren, üstü süpürenlerdi. Hatta altta olanlara da meselesi bitti. Üstte veteranlar bir bunun altta. Afanasy Егорович dediklerdi. Onun bollağını bana süydüge. Bu kandigre distansiya, deske duvarda dukinde sayar bolara bununla Respublika vahatta ulaşıp verir. Hatta sonra ulan biri yoktu bakalım. Mançarı bastığı Spartakiadaların 19 kıttığılağı çempiyonu Vasiliy Varovskiy setihilerin Mançarı oyuncuların soltaların sürüğünden jarıktanan jallaq ehinen ağını. Oynaytımın ben sürüğünü tabi beremin jallaq ehinen ağını. Okudu bu Afanasy Petrovich, Vladimir Slepsov, Sakıvars, Leonid Sukhanov, Andrey Shturnev kumiyinlerim olur. Sonra kendiki olur ve tetemgen kırıklar yolda çıkıştı. Tontorsuzluğa Mançara biriye nar ölüyor maya olur hatta. Ona maya oldu da tam doroşkudayım beyaz birer ana ardak diye durar. Ona sivilinden bu karakter göster. Bu hülen hep. Ta Afanasy Petrovich men ona karşına pronya diye tu usuldu. Uzakta bile gibi. Ola boğumu diyor. Ola buradan indiki beraber gidip de evet. Ana ardak diye durar. Komentari bu bana bu Vasiliy Popov Respublika erken neslimine artık sürüp emeği bir konuyu o bu komentari bu da Zamoguchi, Afanasy Petrovich Lariano, Vasiliy Varovskiy ve Parkovy Karatsyan aptelde komentari bu
Tabii hiç yürü değil. Aparatçı bir doğru sınırı bu. Tabii tıkırdı olur. Ta ondan o tünügar bana kim boyunca startı neydi? Ha, parkuru kartından başlardı. Ha, bir iskelenin tüsüde ondan ikisi aparatçı bir doğru 100 bin buldu. Aras kölüne bahidara ummattın laq sürüktüre Baturdar kölüneleriger ügühel bağa kestettiler. Aspıtı aktan sanan ılılı. Sakaherin sporku hulustara, çalkay köylara, istoriyel bödüybet tügenlere, sağa ürdəllərgə kınatıyıllar, ıngırallar, uğuyallar.